motion bani keren halor ka kamram jong hasil autonomous district council na kabede but the interstate boundary dispute apa deng ke Assam at Meghalaya. Na ikubli ya member dan drum na program berai ba bajak umro ba kunjo ba balaji rani di balai Shimtala akban ya keren ya kenika motion ka kani kamat Mr. Deputy Chairman kamde kamat kaba kemai kaba mijia keren na kapor sa kapor kani kahiyen kaba don burong but nagaway ka snam sagaway ka snam nagaway ka isi sagaway ka isi ilaju ya Shimta hakaban yano senyang hakabede kumno banyak keren ya ke isu kabede bat putusan bat kumjuru naganyang jong kenika STIP committee kaba ngalayalam hadir pangal shimki kuku siam kamat kabanitong ni naganyang kecungaru ngala form ya ka boundary committee hakaba nilayo ban kentuk ya gidkot kamtam ya RDC ibadon haki kebijakan kebiahap bat kenikam gajah kaput bat kumjuru ya giwe gidkot ibala kentuk lang haki ke komiti nagabantai ya kaban ya keren banyak tai bah kay kamat kelenti ke banginjam sesmat habede ini kamat nasimru ya kani ke kabu ya kaban ai kuble ya ba kifat ke kani ke komiti di bala ya treshitom di bala ya pelut ke pol ke smi buat apeng jong di jingek ibang ia kedua kamtam mengkani kesnam ke baladap unjuk atau snam nama penghihapan ya imba dengan kepol kelam dan lewat badak taru ngimsyam la sange ani dadu jingkerman yang ban ya treshitom kumba nilai rai hanya ke komiti maka takalong bangin pan ikut Islam kat tibangila kadioe naki li long senchar dijungi tibaha apa kenika agini dijaka kaput bakit penbiak ban summit kenika komiti batum juru kenika komiti kalala ni ban khat jingelang hangi apa council batum juru bandai buat ceduk cenompo bat shanongstoy naga bentar yang kedua yang dilihat dong secara jong ini isnom tibaha lagi ni dicetak tibadan jong kene kecingnya kada apun bakalong ke iru ka basmo temat bahakon kani ka poru bata kalian jong ka sorka dela kala shimnya ka senjam hakaba kala form di regional committee hagi district kita oper kentuk kita Rimba district bakumju kita West Kasihan district ya kabar ya keren kalau kita beta ba kuat banyak tu ba nagarian jong serkan kalau kentuk lu ada di komiti ya baru di nomit temat kentuk nagarian dengan district council di MDC di Jongi di Bahak atau di area Batum juru jangan siam nagalian jong district council bat nagalian di Sumaru agabede yang kebenta ngalakha bat bikman ya iya mencak sampai ilakan
haki komiti di bapel di baju belum nakapor sekapor anong stone bat anong po. Dan rey hak wedei bat kejingle jurep badang sian jong ke komiti apo west kasih bat kuju apo iboy apo akan pensyan ba nagalian ke peserkar kala ay kejintip kaba hendak kapor ya kaba ngilapha no dan di officer Joga District Council bandit nikmat ada tu kejingle jurep dan rey hadu bentang yang padio ke report kay ka bamit na kata kejingle jurep nama hadian jo ketu kejingle jurep om syamlakat ya ke regional committee dan rey ka bede pat pagalul jungi ke district council kani ke komiti ko pangalaon na hadin balay kedua ikli no sosial ba habang ilapano ikot Islam kibelay ikli no sosial lakalong kidulog, lakalong sinima, lakalong kinug-kinug notification, lakalong kinug-kinug istana, banang konsep susu ya kajinglong, try kajingi, yakni zakat, nakalian ke komiti ila ada penkrea yang report, kaba ngan sakat sian ya kapon dari komiti, kaba kadi report dalam komisi sangsla ni. Yang kepala resi hak ada ketayu ban dan sekot yang baru dari komiti kenapa video ban scam dengan ini report. Ban hadin baladat dengan ini report. Nakalian macam kaisi ngin sa IT ha chief minister ng state ke jomi baun pet ban bisyar ke keba don akan ini report. Ban lingkot nakwa ro ban ong hangi. Bagastan ni ke jomi ke isi galon. Pak kumjuru kumangile keren na gabaw ng komiti. Natharay ka ju hi sur to baro ipat to kaye. Bagata kalo bauput usam ubangingi yan. Jong jaka di ha apo ka hasil atau nama district council unday katkung tipun sa jong igima di baha apo ka autonomous district council dito. Kata lagi ka stand ka balong clear dengan ini bagi yang baik katkum ke history bak katkum ikut Islam dibagi 5 yang bak hiru yang perskem baik kata bak minumlah kompromis dan lele yang pun usah katkum kumbal kedau haki dimasi agak beda ibat kajing grand na kaliang jong ki member betul-betul menghormati habedi baka development lani habedi baka citre itu tiba nakalian bersama asam kesenang berpersang bantre nakatre wat ladadan pening persang nakalian ka isi ke jumi ngilatho yaki siti ki paper Omdetan sa kesorkar Meghalaya lewat sa kesorkar Assam ba kadiban pensanget kamtam ya kajinge dai ba kati transit kam hanti ako kana para kabangile teren na kapos kapor kan kayen tenai wat adu bentar na kalian sa isi dan budien ya kani mila ai wat ya reminder dan ini ki kendak na ki kendak Bakumjuru kumayadi bagati kesaka kaba ha ako hana para yang snai ke transit kam kadon kenika kis ya kaba file dan try jika kapok ka Supreme Court i kong New Year ni tangkio bagi dan hak ya ko olda kani te kita kalau ke kaba kuat dan itu pada kalian ngejungiru di persyam bat ada beda pat bagajing penpau na kalian jong MDC jong kamawapi yang ikam tiba usian jong karai alwet ule wede bagajing ai NUC kajing ai pata kajing ai dulir kajing adi jaka sigi beri di mana ba nasno ba ya kani
kabenta kalau kaba serius kaba nagaya kay singa nula usrap untuk bat kermen ba lemba kini kot islah di bata kalian ni kat ka bangilo kalian macam makin ay kalian macam ni na kalian begini sa shim kya bat dei bat kumba kilai iru ya ka jinga keren ka jonga bat hangki hakwa ompo ka meeting ka malong ka boundary committee ngilaong ba ngil sabat ibu siaka isi lani siaka komiti kenang ko percaya kalau committee itu ibro dengan sopan aku beli ya kini gaji ai gaji kini information pakam-tam gaji ai lu dekat ikut Islam nang bagan ka saki syuai ka ba indai dan doi nak kadang gaji nginum sabda ya ka ka ba nuno ukli no secara uli abian nang ba kanum kata igiri idustur pijomi te ngakermen balang ba gaji trilang gaji baro kitkat sakali kaye niya ba teli ka way gustur aga jinga de ba kani ka kam ba de ba put sam ba kumbang alaong ba ngita gaji itu tom lang gaji lala manra ini ka boundary committee report ba na kermen ba in session penyelesaian ba ini ba hadir belajar kita in select ya kepada kam te tang ini nak jing percaya di bangkot nak lihat kecunga ba kunjuru aga jinga de ba ka jingsna yang itu ke polis outpost sampai yang lampi yang kepala pusau nak kalian jong MDC ke Rambarai awak nak kalian ke jungi nilai yang kamu ada dan kejengit terilang ke MDC bat ni haji sisya nak kalian jong ke department nak kalian ke office di komisioner lah ai ke RC bat snai ke tu ke outpost itu tereng update nak pat kidau bakaladon ke jing tut nak kapan sedang yang kita dengan tepat yang akan diisi berapa desi nak kami keduk personal tengah ini pekat teh kebangilan lek nak bentar sedang no mencnai itu ke outpost atau ke sekarang. Di tang ini nak kalian kecuma pengadon pensyai atau bagi promotion kepada orang dan member berapa nanti napo mawati please good.